Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Bivši američki predsjednik Donald Trump žestoko je pobesnio na pitanje britanskog novinara, zbog čega je prekinuo intervju i naredio televizijskoj ekipi da ugasi TV kamere, a zatim otišao. Scenu samog incidenta objavio je sam novinar na svom Twitter nalogu. Naime, radi se o sekvenciji od 30 sekundi intervjua u kome je britanski novinar uspio da isprovocira Donalda Trumpa, piše nemački Bild. Naime, ovaj voditelj je postavio pitanje Donaldu Trumpu da je izgubio predsjedničke izbore 2020. godine i da je to činjenica i da je prevario svoje birače. Novinar je rekao u lice Donaldu Trumpu da su predsjednički izbori u SAD-u koji su održani 2020. godine bili slobodni i pošteni. Izgubio si, rekao je novinar. Usledio je Trumpov žestok odgovor. Samo budala bi to pomislila. Misliš da sam budala, rekao je novinar. Da, sada mislim, uzvratio je Trump. Uz svo dužno poštovanje, niste iznali čvrste dokaze, rekao je novinar o Trumpovim tvrdnjama. Mislim da niste pravi za to, odgovorio bivši predsjednik, misleći na novinara. Mislim da sam veoma pošten čovek, mnogo pošteniji od tebe, da budem iskren, rekao je Trump. Trump je zatim ustao sa svog mesta i naredio produkcijskom timu da ugasi kamere.